Administrative Law and Order lapen Karbi Anglong Autonomous Council chelang pet pen phanglang so umrutu border outpost along Karbi Dam. Paglongkam Rubjilia Klamlang Youth Congress rally ke paman pon. Ingdeng Crazy Karbi Anglong Sports Association Cup Football Championship Pums YME School Patua Klamalong Kipatu Pangcheng Pontanglo. Kardom Karbi Prime Time along Penili Bilirban Kropi non beer tang ton pen RJ tha West Karbi Anglong District Administrative Law and Order lapen Karbi Anglong Autonomous Council chelang pet pen phai kudini phai crate chogani Karbi Anglong lapen Meghalaya Ribhoi District ahoy phanglang su umrutu along kikim kerang bom border outpost along kahomri dama biota pherang ki hundor kro lapen jason inhia tumpen card news along biota nang pali Karbi Anglong lapen Meghalaya Ribhoi District ahoy phanglang su umrutu along kikim kerang pon bom border outpost along kahomri damot MLA Dr. Mansing Rongpi DC Devajoti Hajarika SP Mrinal Talukdar EM Rup Singh Teron lapen West Karbi Anglong District BJP amai pu arut terang raja tongdon border outpost kikim kerang pon bom along homri dam si haladak ke do raikom asai khirapen hadak arat atma phanta chitong tekangsi MLA Dr. Mansing Rongpi pen aning pathe tekang কিন্তু ইয়াত নাছিল বুলি ইয়াত মানে মানুহে মানে সুৰক্ষা নথকা নিচিনা বুলি সেইটো অনুভৱ কৰি আছে এতিয়া এই বৰ্ডাৰ আউটপোষ্ট হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মানুহকেইটা উৎসাহ বাঢ়িব সাহস বাঢ়িব যেন মানে এই সীমা মুৰিয়া অঞ্চলত আমাৰ মানুহবিলাকে সুৰক্ষিত হিচাপে ইয়াতে বসবাস কৰিব পাৰিব along leke tu Karbi along le binong lo asila dak bangke mudi tum asa su mene kamat hek dolo je di tum pan nang kerai gi madma asil sarkar tum ma thalo non ma ke kerai ye pan dak bi non tiar bom lo aso long leke Karbi long leang bom positan dak ke bi pilong bi kan tum council pen ta formally to development people aso takali dak ke do arar tum pan lang tum je Karbi long sikido pu dong si pa pota do tang tum ke do tang lo abe tu mata itu pota pensi Karbi Anglong sia ate bang tu peklai pan tu bori ko salam ke tu bori bom bom ase dakta muthan kang lo je dak element pine di tu na pipo pendara tu mata pota be tu pota pisi Karbi Anglong lo along le bidong itu ke dulu po bang siang te bang peklang border outpost along kijun alang our side pen danglok asanason kinang ji doan tami Karbi Anglong Autonomous Council pen our side ki PJ pan claim pon bom lo pusi EM Pradip Rongpi pen rat angnu lam the jai teka ahoy kithir klong kido pamilong japan hadak kido barim atum anta longle pata wilang lasi probjin pen lakado kaviat tuma phanta longle pata PC Karbi Anglong along le binong pu pathir long pu pasi EM Rup Singh Teron pen pherang ki pen chingi je thana hut ningji bangso umrutu along pen ana chiklo prangta border outpost kim rang ponlo bon sitame pang thek thek the Meghalaya amunit atum wangsi phalang no pon etlo non puthot kim thusi tang po dok dok ang denglo non ni crepe for pilote kim rang asayan ke tang popusi DC Devajoti Hajarika pen ningche নালকে দেখা পাইছে আমাৰ মেইন বেৰেকটো অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু তাত আমাৰ বেটেলিয়নৰ এক প্লেটন তাৰমানে 24 জনে অলৰেডি ইয়াত ফাংচনেল কৰি আছে ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে দেখিছে কিচেনটো হৈ গৈছে তাৰ পিছত আপোনাৰ ডাইনিং হলটো হৈ গৈছে ৰিক্ৰিয়েচন হলটো হৈ গৈছে আৰু ৰঙৰ কামো হৈ গৈছে চলি আছে গটিকে গোটেইখিনি কাম হৈ গৈছে খালি ইয়াত বাইবডুৱাৰ ফেন্সিং লগাবলৈ আছে আৰু ওয়াচ টাৱাৰ এটা আছে আৰু বাংকাৰ এটা আছে গটিকে আমি আলোচনা কৰিছো আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কাম শেষ হৈ যাব Paglongkam Rubjilia Klamalong Phai Kunini Phai Kretrok Siarni Youth Congress rally ki padopon biota pherang ke pen card news along biota nang pale Harokat Assembly Youth Congress amai pujerhon hanse pen ke chephem phupon amai along aluhi aman pen APCC dunmai phumate abarim Hills Area Development Minister Khorsing Ingti APYCC Akongchun Bang Magnet Chetri Karbi Anglong Youth Congress Committee amai pusukur Singkro Chunbang Harmon Singh Ingti lapen WKAYCC amai Augustine Inghi pen danglok pen an Congress aphan ga chinghon claim na rabera tum chetong dun
Mayalong aluhi amat pen kacetong dun abari Hills Area Development Minister Khorsing Ingti pen lam theki jai ponki Youth Congress pen claim dam pami siki bangji suri hinira kresir kep kile kahut Congress pen kacetoy dun aphan pahai si puthot Congress achakong pachewang thurang ji palam than an parta MP kile hut matsi kile galong ki thurdunji ki thurdunde mati ticket kilongji kilong le lahai ki der olang non ke Congress aphan ki pangtang asai si claim dam pami nang ji palam than si bangso mai pajut pon Volong komaji monsing lekhe arong ronga sarlapen ronga mekar bang chok sikebra chok sosia tumpen ajeng chi hui dutsi sokera birda phaikuni ni phai kre chok siani kadni so sai hempielo monsing lekhe arong sarthe ds lekhe lapen sarbang kep amaya hinpen birda nang pale Volong komaji monsing lekhe arong rong isya mekar risoi janglapen sarpi sar poching room pen ajeng chi hui si sokera da sai ke deng Bangso sai ki iruelo panini wati phomti arni pen phomkuru arni si sokiro dasai ke claim ponjaphan arni hotpon lopsi rong sarpen ame kar pen pachini Bangso sai josemet pen rong sar lapen rong saralong chirap chitodun sar bangkep amaya pen si patir pi ponlo kadokabe bang shok si kebra chok ame kar chetong dun si bangso sai deng ponlo la so sai lo monsing lekthi arong asor atum pining kanan ke ningkan hini ke thom dengnetlo lapen angthek mission lapen la sosai ke non hormu hortar lapen kangdar ador ki sokut ki klem kachingri ki theki akinang sot posi pachini namalam sopor phanbir taming tumarik sina that time of the month yes Women experience discomfort and irritation and stops them to grab the opportunities in their life. But from now, say bye to discomfort and irritation with Wing Sanitary Pads, a product of Karbi. It's safe and comfortable, 100% natural product, ultra thin, eco-friendly, biodegradable and affordable price. And leak lock based technology used. Wing Sanitary Pads best fits to women needs so that nothing stops you. For further queries, please contact at the number given on screen. Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhilan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Come one, come all. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc.
Beautiful Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar India. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Trail, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo people that beer talong wangtholo. Karbi Anglong Sports Association at Benchipatirpi Ponsi Umsawai ME School Patua Club along Paikunini Pai Crate Truck Siarni Ben Ingdeng Crazy Kasa Cup Football Championship ki Patu Pangcheng Pontang Lopusi Perang ki Ben beer tanang pale. Ingdeng Crazy Karbi Anglong Sports Association ka Football Championship ki paman paralong Karbi Anglong Tournament Council Amar Singh Tiso Asarbura Karlita Mon Singh Tisa Men Pensik Bangso Championship Paduponlo ke Patu ke Cheng Arni Amri Club Pendengong Club ang Bongsi Patuponlo ke Patu ke Cheng Pen Narnal Aterang Atumta ki Patu ka Chiting Krubajok Penaan Aport ke Patu Jadai Koiso Situ Sitame Amri Club Atum ki Patu ke Tek Serajok Ball Pumpo Andengong FC Atumapan Piajok Amri Club Atum Pensi Kasa Cup Football Championship ki Patu ke Cheng Arni Chipai Bonlup Sibirta Riptun Long. Ingdeng isi Sarupathar MSC Cup Football Tournament Paikunini Pai Crate Truck Siarni Arnitali Hini Raja Team Apor Pen Balipathar HS School Patua Klamalong Thongnok Bay Polling Station Pen Balipathar Bazar Polling Station Atum Bangbongsi ki Patu Bona Birta Perang ki Ananterang Bukojan Pen Karni Sosai Hemalong Birta Nang Pale. Labangso ke Patu Ponalong Aluhi Sarpo Man Pen Karbi Anglong Rong Saramai Amai Pu Thermoteron Manpeng Aluhi Aman Pen Balipathar Lambs Chairman Kison Bay BDC Chairman Reso Singar Pen Kithegiding Atum Chetong Don ke Patu ke Cheng Pen Thongnok Bay Polling Station Atum Kithek Serajok Bol Pumpon Balipathar Polling Station Apan PC Paremlo Lapen ke Patu Along Kithek Nai Anong Ilake Thongnok Bay Polling Station Pen Jersey number 10 Babul Rong PC Chipalong Ponlo Lapen la sonong e Balipathar Lem sa Chairman Kison Bipen Pajer Ponsi Mesen Pen Pachun Ponlo. Karbi Prime Time Abirta Bang Kilapman Skang Ton Moniglo Dumi Thakme Korong 2.